Dobar dan, dobrodošli u podcast Priče iz hronike. Ja sam Slađana Matić. Nedavno je otkriveno da su dve majke ubile svoje bebe, jedna u Ivanjici, a druga u selu kod Despotovca. U prirodi majke je da brani i štiti svoje potomstvo. Šta se to dešava u njenoj svesti, pa da onda počini tako strašan zločin, razgovarat ćemo sa mojom gošćom, psihijatrom i sudskim veštakom, doktorkom Ljiljanom Simić. Ljiljana, hvala vam što ste došli u moj podcast. Hvala vama na pozivu. Šta se to desi u svesti žene koja se porodi, pa onda ubije to dete? Trudnoća je sama po sebi drugo stanje, kako se i žargonski kaže. Porođaj specifičan, jedan trenutak intenzivnog bola i želje da se na svet donese dete, a znamo i sami da je to veliki disbalans i hormona, posebnog emocionalnog stanja. Kako nismo svi istog mentalnog sklopa i još drugih parametara koji tu postoje, različito reagujemo na porođaj i na donošenje deteta na svet. U pravu ste kad kažete da je u biti majke čežnja i želja da donese zdravo dete, da je nagon materinski izuzeto jak i da je ta radost kad se rodi zdravo dete nešto što je skoro najveća sreća jedne majke. Postoje situacije, postoje osobe koje su drugačije, postoje nešto što u mentalnom stanju može da dovede trenutak ili neke preduslovi koji postoje ranije, da svest majke bude drugačije i da taj doživljaj, odnosno događaj, ne bude željen. To može da dovede do nekih postupaka koji nisu prirodni, odnosno mogu da dovedu do toga da se majka opredeli da povredi ili da ubije svoje dete. To su specifična stanja, u sudskoj psihijatriji i u krivičnom zakonu se zovu čedomorstvo, ukoliko se dese, i naravno tada nastupaju i pravosudni organi, ali i sudski psihijatri, čiji je zadatak da procenjuju i da vide kakvo je mentalno stanje bilo u određenom trenutku, da usvoje preduslove neke koje su doveli do toga i da daju svoje ekspertizno mišljenje u odnosu na taj događaj. Za ovaj slučaj u Ivanjici ne zna se motiv zašto je majka ubila bebu. Za majku iz okoline Despotovca kažu da je ona se porodila u kući i da je videla da dete ima fizičke nedostatke. Može li to biti razlog zašto ga je ubila? Mada imamo i varijantu da roditelji kada imaju dete sa fizičkim nedostacima još se više vežu za njega i budu brižniji prema njemu. Ali ima li tih ekstrema da možda ne može da ga zbog toga prihvati pa ga ubije? Ljudska duša je vrlo kompleksna. Svaki čovek kaže mozaik za sebe i zato i postojimo mi psihijatri koji pokušamo da pomognemo, odnosno sudski psihijatri koji pokušavaju i njihov zadatak je da negde da raščlane sve činioce koji dovedu do takvog nekog čina. Svaki čovek je osoba za sebe, svog mentalnog sklopa, karakterologije, načina na koji je rastao, nekih uslova koji postoje, da li su to socijalni ili finansijski, i vi ste u pravu, mnogi roditelji se, ukoliko se rodi dete koji ima neki problem ili poremećaj, intenzivno vezuju za takvo dete, čak ako imaju i više dece, oni su najposvećeniji detetu koji ima problem. Često se desi da ostala deca su zdrava, pa imaju manje pažnje roditelja odnosu na dete koje je obolelo ili ima neki fizički nedostatak ili neki drugi. Postoje i neke druge situacije, ali kao što rekoh, za svaku osobu se posebno ceni i svaka osoba se analizira posebno u trenutku izvršenja dela, odnosno majka koja uradi takav čin, izvede čedomorstvo, se procenjuje direktno i konkretno šta je dovelo do toga i koji su to sve uslovi, odnosno procenjuje se njeno mentalno stanje, njeno stanje svesti, da li je ona imala neki mentalni poremećaj, da li je bolovala od neke duševne bolesti pre toga, u tom trenutku da li je ona shvatala šta radi ili da li je razumela šta će biti posledice toga dela. To je ono što je zadatak sudskog psihijatra, pa i u ovoj situaciji koju vi pominjete, zadatak da se utvrdi sve ovi činioci da bi se dao odgovor na to da li je majka koja je rodila dete sa nekim defektom ili problemom uradila to iz kojih razloga i koliko će ona biti sudski odgovorna. A šta se u njoj dešava pa ona ne može da prihvati takvo dete? Uvek, kažemo, osobe su same za sebe i svako pojedinačno. Imamo različite odnose prema mnogim stvarima. Kao što znate, ni saosećajnost nije univerzalna osobina. Neki je poseduju, neki ne poseduju. Postoji negde i nešto što i u našem narodu stoji kao neka floskula, ni sve majke nisu majke, jel?
I nije uvek lako prihvatiti i odgovornost, jer donošenje deteta na svet je u svakom slučaju, bar inicijalno, jedna pozicija žrtvovanja i podređivanja koja je potpuno prirodna i naravno da je željena i mi kao majke tome pristupamo sa velikom radošću, ali opet kažem, nismo svi istog kapaciteta i mentalnog stanja. Nekome taj sistem žrtvovanja i anticipacije, odnosno pretpostavki da će žrtvovanje biti u nedogled, može da padne teško i da u trenutku nekog neuračunljivosti ili loše procene donese ovakvu odluku. Dakle, prosto ne može da izdrži i da prihvati da mora da brine o tome i da će imati možda nekih problema u budućnosti zbog takvog deteta. Recimo, možemo i tako da kažemo. Teško je prihvatiti činjenicu da, naročito u nekim sredinama koje možda su i ruralnog karaktera, gde je osuda sredine drugačija, gde su možda samohrane majke u pitanju, gde se ne očekuje pomoć i podrška najbližih partnera, najčešće, odnosno porodice, onda se razume je velika reč, ali možda se može nekako sagledati situacija da u trenutku takvog čina, porođaja i suočavanja da se rodilo dete koje će imati ozbiljnih problema u narednom nekom periodu, u trenutku jednog posebnog duševnog rastrojstva majka donese takvu procenu. To je dugoročni proces nege, brige i investicije u takvo dete. I eto, kažem, može to da bude nešto što afektira ovakvu neku odluku. A ima li to možda veze i može li imati veze sa možda njenim i ekonomskim, finansijskim statusom, obrazovanošću, socijalnim statusom? Pa to su takođe vrlo presudni činioci. Nažalost, živimo u materijalnom svetu gde je socioekonomski faktor izuzetno važan, izuzetno bitan. Negovanje deteta koje ima posebne potrebe ili probleme, u svakom slučaju zahtevno u mnogim aspektima, osim u ličnoj i fizičkoj energiji, neuzmernoj pažnji i ljubavi koje treba takvom detetu. Složit ćete se da su potrebni veliki finansijski potencijali da se iznesu lečenja, lekovi, rehabilitacije ukoliko su potrebne i mnogo toga još što roditelji koji imaju takvih problema znaju. A da li sa naučne strane postoji možda dokazan neki poremećaj koji se javi u ženi posle porođaja pa da ona može da počini takav strašan zločin? Znate kako, to je nešto što se zove, kao što rekoh, čedomorstvo. U prirodi nas, majki, jer i ovo sada govorim sa aspekta psihijatra i sa aspekta majke, obzirom da ja imam 2 dece, to, kao što rekoh, je najintenzivnija sreća jednog trenutka kad na sve donesete željenu bebu i kad se rodi zdravo i željeno dete, to je zaista nešto što je veliki intenzitet emocija za majku. Da li postoji opravdanje, da li postoji nešto što može takav cilj, odnosno naučno da pojasni? Pa intenzitet materinstva i taj nagon je izuzetno jak. On je prirodan, podrazumevajući i to je to što stoji. Mali procenat majki iz određenih razloga spada u ovu suprotnu kategoriju o kojoj govorimo, a da li postoje biološki razlozi, to je već ono pitanje s početka na koje se vraćamo, što i sudski psihijatri utvrđuju. Znači, oni i utvrđuju da li postoje neki preduslovi, odnosno da li postoje biološki neki znaci nekog duševnog oboljenja koje je možda prethodilo i trudnoći i da li je pacijentkinja uzimala neke lekove, u kakvom je okruženju živela, da li je bila zlostavljana, da li je bila psihološki ugnjetavana na neki način. To su sve stvari koje se cene individualno i onda se donosi neki sud i procena. Znači, ne možemo reći da postoji jedan činioc koji bi ovde opredelio da postoje osobe, odnosno žene koje u trenutku porođaja mogu da izvrše ovaj čin, zato se i radi ova ekspertiza koja se zaista vrlo temeljno, to su vrlo kompleksne stvari, gde se vrlo temeljno sagledava sve ono što je preduslov i naravno situacija koja je bila aktuelna i kako se određena osoba o toj situaciji ponela, kao naravno i neki činioci koje ona pretpostavila da će dolaziti i koje će je ugroziti. Ako majka ima neku duševnu bolest pa je neuračunljiva i to uradi, dakle ubije dete. Pa, dakle, može se donekle i to, da kažemo, razumeti. Bolesna je, pa je u tom nekom svom ludilu i neuračunljivosti počinila zločin. Ali ima li situacija da majka bude uračunljiva i da ubije svoje dete? Ja ću da se vratim samo kratko na krivični zakon koji negde i čedomorstvo definiše
kao povlašćeno ubistvo. Znači, zaista se smatra da u trenutku porođaja i rađanja da je žena u jednom intenzivnom i intenzitetu bola velikom, u jednom velikom emocionalnom stresu i to su sve parametri koji mogu da umanje njenu sposobnost procenjivanja šta je u redu i šta nije u redu. I zakon i daje mogućnost da se ta dela koje su izvršena u tom trenutku porođaja, odnosno smatra se nekoliko sati, mada nije dovoljno definisano koliko dugo, da su porodilje u specifičnom mentalnom stanju i da je njihov sistem procene svojih postupaka ugrožen. Tako da su to, kažem, neka povlašćena ubistva koja se imaju određene kazne koje se ne mere kao klasična ubistva u krivičnim postupcima ubistava. Znači, sam zakon je prepoznao da je to jedno specifično mentalno stanje svake osobe i da u takvoj situaciji, ako se tako delo izvrši, da on prepoznaje da su to stanja koje su izmenjene svesti i procene i da ih na drugi način i sagledava i gleda. A znate li možda naš krivični zakon i kakve kazne predviđa za takva dela? Da, on predviđa od nekoliko meseci do nekoliko godina u takvim situacijama, a opet sudski spori sudije su te koji cene i procenjuju kolika će kazna da bude, ali opet, kažem, se oslanjaju negde na mišljenje sudskog psihijatra i sudskog veštaka, jer u psihijatriji postoji su specijalisti sudske psihijatrije koje se još preciznije bave i zakonima i procenama uračunljivosti, odnosno neuračunljivosti koja je naš zadatak i procenom duševne bolesti i ispitivanjem određene osobe. Mi na kraju dajemo predlog sudiji šta mi mislimo, kakav je naš zaključak i šta predlažemo za dalje. A koliko dugo to posebno stanje žene može da traje posle porođaja? Posebno stanje... U kojem, da kažemo, ona ne može baš da nekad kontroliše svoje reakcije i postupke. Posebno stanje može da se podvede i ono što se računa kao postporođajno neraspoloženje i tuga. Žena koja je rodila prvorotka obično se nalazi u jednoj specifičnoj situaciji, velike odgovornosti, velikog očekivanja sama od sebe da dete najbolje izneguje, naravno to su očekivanje partnera, očekivanje sredine. Svi su nekako fokusirani na postupke majke, kao što znate u našem lokalitetu, mnogo je primedbi, mnogo je sugestije kako treba dete da se neguje, kako treba da se brine o detetu, tako da je jedna uloga majke u trenutku kad dođe beba, prva beba u dom, izuzetno delikatna i teška. Mnoge majke, čak se smatra oko 80%, taj inicijalni prvi period se nalaze u jednom delikatnom stanju i neraspoloženja i tuge i straha i nesigurnosti da li će odgovoriti svim tim zahtevima, da li će zaista prepoznati svaku potrebu svoje bebe i da li će pretrpeti osudu ili kritiku onih koji su oko nje. Tako da postoji to neko stanje koje je uobičajeno, ono potraje neko kraće vreme, većina majki vrlo brzo ulazi u zahteve svoje bebe, prepoznaje ih i to posle dobija jednu normalnu konotaciju i normalni tok gde odnos bebe i majke je specifičan. Naravno, majka se brine o detetu, posvećujemo se, beba je prepoznaje po glasu i po mirisu i to dobija jedan kvalitetan tok. Postoji ona stanja kad su majke neraspoložene, što bi se možda nazvalo i neka postporođajna depresija. To su već specifična stanja koja majku odvode praktično od deteta, da je njena tuga, neraspoloženje, nezainteresovanost za bebu vidna praktično već prvih dana posle porođaja i po dolasku kući. Sredina i porodica primećuje otpor prema bebi, nezainteresovanost, neprepoznavanje njenih želja i potreba, neodgovaranje na plač bebe, distanciranje, tugu jednu koja je nesvakidašnja, nezainteresovanost, apsolutno šta se dešava u kući i oko bebe, to već nešto može dobiti tok neke postporođajne depresije koja je svakako zahtevna i zahteva jednu stručnu intervenciju, a najverovatnije i farmakološku potporu. A da li postporođajna depresija može da dovede, recimo, do ubistva bebe? Depresija je sama po sebi jedna ozbiljna i kompleksna bolest. U postporođajnoj depresiji, po našem kliničkom iskustvu,
obzirom da ja radim u velikoj psihijatrijskoj klinici koja ima veliku frekvenciju pacijenata. U kliničkom iskustvu se najčešće pokazalo da majke obično razmišljaju o samopovređivanju. Dolaze u takvu situaciju da nisu dovoljno spremne, da nisu odgovorile zahtevima, da ne neguju bebu kako treba, imaju neki otpor prema novorođenoj bebi i često razmišljaju samo o povređivanju. To je najveći broj naših pacijentkinja se tako poneo, ali naravno postoji opcija da u toj depresiji koja napreduje, koja može da bude sve kompleksnija i sve složenija klinička slika, da postoji solucija da mogu pacijenti da naškode bebi. Tada porodice obično reaguju takvih pacijenata, prepoznaju to jedno apsolutno neobičajeno stanje porodilje i odnos prema bebi, onda oni često reaguju i takvu pacijentkinju dovode kod nas iz straha da se upravo ne desi takva inverzija, odnosno da majka ne povredi dete. Opet podlačim, znači materinstvo je nešto što je intenzivno, to je materinski nagon veoma jak i najveći broj nas majki apsolutno je srećno i posvećeno tom roditeljstvu, a veoma mali procenat majki uradi nešto i povredi svoju bebu, odnosno uradi ovaj čin koji je zaista jedan od najdramatičnijih, a to je čedomorstvo i to je mali procenat majki, a opet kažem treba razmatrati mnogo efekata i mnogo tih nekih okolnosti koje dovode do toga i treba razmotriti i neželjene trudnoće i maloletna lica koje rađaju, osobe koje nemaju nikakvu finansijsku podršku, koje nemaju nikoga sa kime, neželjene trudnoće u smislu silovanja, pa realizacije porođaja i tako dalje. Znači, mnogo toga je kompleksno i ulazi se u procenu kad se donese odluka o tome, a opet kažem, to je povlašćeno ubistvo koje se na specijalan način tretira, baš zato što je taj hormonske promene koje prate i trudnoću, pa sam čin porođaja u ženi nešto što podsjeća na buru i emocija i hormona i razmišljanja i procene i onda u nekim situacijama je to dovede, nažalost, do ovakvog ishoda. A prepoznaje li zakon, recimo, da kaže, evo, u roku od 6 meseci posle porođaja počinila je majka takav neki zločin, povredila dete, ubila dete ili nešto slično, ili zakon prosto nema vremensku granicu? Onoliko koliko je meni poznato, zakon to definiše da je to povlašćeno ubistvo, odnosno stanje koje se procenjuje u trenutku samog rađanja, porođaja i kada nekoliko sati, odnosno nekoliko dana. Međutim, u kliničkoj praksi se pokazalo da postoje neke situacije koje su bile ekstenzivne i koje su se prenele na nekoliko meseci kada je došlo do toga i onda je i to u tim nekim, u našoj kliničkoj praksi tako nazvano i onda je ekspertiza vršena, kažem opet, posle nekoliko meseci. Znači, ne znam da je u zakonu definisano koliko dugo traje, ali svakako ne predugo i svakako kad je čin koji se obavi posle nekoliko meseci se daleko ozbiljnije sagledava i ceni sa mnogo aspekata da li je u pitanju čedomorstvo ili nešto drugo. U odnosu na ono ako se desi u prvim satima posle porođaja. U odnosu na ono kad se desi u prvim satima, gde zaista, kažem, porođaj prati jedan intenzivan bol, onda se smatra da je specifično stanje i iskrvarenosti žene, veliki strah za sebe, za bebu, nekad za sebe najviše, tako da su to neka emocionalna stanja koje se preliju na naše razmišljanje i u takvom nekom trenutku neadekvatnog i neracionalnog razmišljanja se i donesu takve odluke koje, opet kažem, su podložene proceni da li su bila promišljena, jer se i pre takve odluke ipak razmišlja kakav je bio i odnos porodilje u toku trudnoće, prema trudnoći, kako se ponašala, da li je bila odgovorna, da li je vodila računa o svojoj trudnoći, da li je bila željena trudnoća i tako dalje. A da nam malo opišete kako vi uopšte utvrđujete uračunljivost majke? Prosto šta sa njom razgovarate, šta vam ona kaže, pa onda vi shvatite da je smanjena ili nije smanjena ili je neuračunljiva možda? Sudska psihijatrija je jedna velika grana psihijatrije koja vas uči mnogim postulatima i zakona, naravno i usko specifičnim psihijatrijskim tim nekim stvarima koje treba da cenite.
veštak dobija jasna pravila, odnosno jasan zadatak suda. Sud ceni krivično delo i sudija onda donese vama zadatke šta treba da uradite i one su taksativno pobrojani. Veštak ima zadatak da odgovori tačno na pitanja koje mu je sud postavio. Psihijatrijska eksploracija, odnosno ekspertiza se sastoji obično kod takvih situacija, to radi komisija koju čine bar 2 psihijatra, sudski veštaci i u timu je prisutan i klinički psiholog, takođe sudski veštak, koji dopunjuje i daje psihološki aspekt svega ovoga. Sudski veštaci imaju zadatak da pregledaju klijenta ili osobu o kojoj se radi. Osim fizikalnog pregleda, neurološkog, radi se psihijatrijska eksploracija koja podrazumeva jedan obiman intervju koji nekad se vodi i u nekoliko dana, segmentno, sagledavajući kompletnu ličnost osobe koja je pred vama, znači od dana rođenja pa do dana ispitivanja. Poseban se osvrt naravno posvećuje činu i trenutku i to su onda neki razgovori koji se baziraju i analizi trenutka i odluke gde vam sagovornik opisuje ukoliko može i daje informacije. Ili sarađuju oni? Da li te žene odgovaraju na pitanje? Po mojem kliničkom iskustvu, ja sam do sada uvek imala ljude koji su sarađivali, jer sudski veštaci nisu sudije, mi smo ljudi koji su lekari i naš profil je medicinski profil sa idejom da sagledamo da li je neko bolestan i oboleo, što sudija napominje i zahteva od nas. Da li je neko duševno bolestan, zaostao, ima neku duševnu poremećenost. To su metode odnosno to je naš cilj i zadatak, pregledom, ispitivanjem, kliničkim iskustvima, raznim skalama koje mi radimo i testovima i naravno uključujemo psihologa koji takođe ima svoju set baterija koje sprovodi, radi psihološko testiranje i ono što je vrlo nama značajno, znači profil ličnosti koju ispitujemo i koju procenjujemo, odnosno njene mane, njene kvalitete, stanje i kapacitete na što možemo da se oslonimo i sve to zajedno se posle integriše, znači mišljenje i nalaz psihijatra, pregled i nalaz psihologa se integriše u jednu celinu i zajednički donosimo jednu odluku kako se osoba ponašala u trenutku dešavanja krivičnog dela. Znači ne onda kad razgovaramo s njom, nego sve naš zadatak je da utvrdimo u trenutku dešavanja kako je ona razmišljala, kako se osjećala, da li je znala šta radi i da li je znala kakve su posledice tog postupka. Da li majka može biti oslobođena za ubistvo svog deteta ili da dobije neku blažu kaznu ili možda takvi činovi treba ipak da se osude na najstrožu kaznu? Kako sam ja pred naš razgovor videla, obzirom to je više pravno pitanje, postoji neki modus da su, obzirom da je opet u pitanju ubistvo, ali ima predznak povlašćenog ubistva, kazne se obično izreču od 6 meseci do, mislim, 5 godina, ako nisam precizna, neka ne zamere gledalci, ipak sam lekar. Da li bi se majke mogle da oslobode? Sudski veštaci imaju zadatak i da daju neki predlog kad utvrde da je u pitanju duševna bolest ili zaostalost. Naš zadatak je i da damo predlog kako bi takva osoba mogla dalje da se tretira, da li je potrebno njeno medicinsko lečenje, na koji način bi se ona lečila i da damo predlog sudu kako bi to moglo da se izvede. Sudski veštaci mogu da daju meru obaveznog lečenja na slobodi, znači da osoba dolazi na preglede, odnosno meru obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi na zatvorenom, gde bi osoba bila praktično institucionalizovana u jednoj psihijatrijskoj ustanovi, zatvorena i izdržavala kaznu, ali bi istovremeno bila i lečena. A ako se utvrdi da je bila uračunljiva? Ako se utvrdi da je bila uračunljiva, onda podleže potpuno zakonskim konsekvencijama koji sud to dalje ceni na taj način. Kao bilo koji drugi čovek koji ubije dete? Sud to ceni kao krivično delo ubistva. Da li ste imali
primjera u vašoj praksi da ste razgovarali sa majkama koje su ubile svoju decu? Ja dolazim jedne velike klinike u Beogradu gde je velika frekvencija pacijenata i imali smo slučajeva pacijentkinja koje su, nažalost, imale mentalne poremećaje i pre toga i bile su psihijatrijski lečene i onda se desila nesrećna okolnost i trudnoće i čiji je epilog bilo čedomorstvo. Ali imali smo i slučajeva gde su pacijentkinje dolazile po nalogu suda da se pregledaju veštače i da mi dajemo neko svoje mišljenje. A koji su razlozi zašto su počinile takav zločin? Različiti. Ukoliko su u pitanju osobe koje su niskog obrazovnog nivoa, socijalnog, nekog niskog ekonomskog stanja, uglavnom se tu negde baziraju na tim nekim elementima da nisu u stanju, u potencijalu, mogućnosti da brinu o detetu. To su neki racionalni razlozi, ali ukoliko su mentalne prirode, onda su ta neka paleta objašnjenja je različita. Jel možete da nam date neki primer? Pa u nekim, ne mogu da se setim nečeg konkretnog i odleđeno, čak mislim da smo relativno i skoro imali pacijentkinju koja je bila, ali je bila, imala je mentalni poremećaj i lečena je već bila psihijatrijski i pre toga. Mislim da je bilo delo silovanja i da je rezultat svega toga zaista bila i neželjena trudnoća i sve vreme njenog odnosa negativnog prema trudnoći koje je nažalost rezultiralo tužnim epilogom. A kako se ponašaju posle te majke kada budu možda u pritvoru ili kada shvate u stvari šta su učinile? Ja nemam uvid kako se one ponašaju u pritvoru. Ali recimo kad dođu kod vas posle? Da, ukoliko je mentalni poremećaj u pitanju, onda su pacijentkinje u izmenjenom stanju psihičkom koje ima neku trajnost još neko vreme, zahtevaju psihijatrijsku pomoć u smislu farmakoterapije koja je tu da smiri tegobe. U svakom slučaju, moje kliničko iskustvo je da kad posle svakog takvog čina nijedna majka nema spontano i prirodno baš ponašanje. Uglavnom su to žene koje kad se suoče sa tim što se desilo imaju jedno i okrivljavajuće, jednu poziciju, samo okrivljavanje, analizu, promišljanje sa jednim teretom. Kaju li se? Kako koja? Ljiljana, hvala vam što ste bili moji gosti, što smo malo otvorili ovu temu. Hvala vama, tema je izuzetno ozbiljna i velika i zaista ispričaju se ovde medicina i zakon, ali hvala vama što smo je načeli. Hvala i vama što ste nas gledali. Vidimo se ponovo sledeće nedelje u isto vreme i na istom mestu, a do tada nas gledajte na YouTube kanalu, pratite na društvenim mrežama i čitajte novosti.